Dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča Djeca spasila selo od pokvarenog veterinara. Nas dva mlada dečka bili smo u pubertetu i nismo znali kuda bi sa sobom. Te smo se dogovorili kad navečer dođe veterinar u selo da ga preplašimo. U ono doba, prije 40 godina, automobili su rijetko dolazili u naše selo, a posljednjih mjesec dana dolazio je veterinar seljacima zbog stoke. Nas dvojica veseljaka skupili smo dosta kukuruzovine, pa smo ju poslagali preko ceste i čekali veterinara dobar sat vremena skriveni u zasjedi. Kada smo ugledali automobil u daljini, brzo smo skočili i popalili vatru, te se opet zavukli u kukuruzovinu. Veterinar je brzo stigao i kako se on nije mogao prevesti preko vatre, izašao je iz automobila i govorio sam sebi u bradu: "Sigurno su me ljudi prokužili da ih varam, pa bolje da pobjegnem dok sam još čitav. Ako odem u selo, seljani bi me mogli još i dobro natući." Veterinar je ušao u automobil, okrenuo se i odvezao natrag, te se više nikad nije pojavio u našem selu. Prošlo je nekoliko dana i sva stoka se je oporavila, pa smo moj prijatelj i ja shvatili da smo zapravo selu i seljanima nehotice učinili veliku uslugu. Do sljedećeg susreta. Bog!